Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absoril wa diyaiha wa la wassalam salatan salilatan wasalam salaman aman sayyidina Muhammadin halu bil uqadu al fariju bil qurabu salatan wasalam salaman kama sayyidina Muhammadin halu bil uqadu al fariju bil qurabu salat matela be tanggung ya jeung tanggung kermenan sampai uti kayak gini wani aku nah kalian tunggu tuh ngele pokoknya kan mobil naik mobil serius baik di kelas deh selamatlah sebelum datang Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman kama ana sayyidina
Husnul awatini wa yuntaskol gomamun biwabil karim wa amani wasabil. Ayo, jamaah baik. Aku yang bisa pacaran ya dijawab dan jawab di belakang. Ting. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna let you down. I know it's just my turn, but we can still have fun for now. Ih, jarame yuk. Atuh bongan, ajan to kadio, nyanyi kadio. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan Antor channel, di like, komen, hidupkan lonceng, di share ke Facebook, Instagram, dan lainnya. Salam berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa pacaran ya dijawab dan gampang. Ih, ada ulang. pacaran ya dijawab. Kumacaran nya jamaah supaya daratang gitu. Pemacaran ya. Pemacaran ya iya jamaah. Kumacaran nya jamaah supaya daratang. Pemacaran ya iya jamaah supaya datang. Tengat ngomongna. Saya itu ngaji jadi musola. Saha eta nu nyanyi dina speaker musola. Yuk urang tangkeun yuk. Saya di saya kan nyanyi di semakin musola. Ayo urang tangkeun yuk. Ayo. Gitu. Ayo nih. Ayo mau kalau Arti tahu kan itu ini blok gitu sih. Mau tahu kan tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa Subscribe. atuh lah bareng. Sareng-sareng